Limbat na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Bilibak ken Jonas. Talagang ayatan na ni Eloisa. Di talaong, tadadakkel apader, itinagpaitanda. Saan ngamin akayat ni Madam ni Eloisa kapo iti kinapobreda? Ay, anyalakit din ko nakmanandag iti daduma abak nang. Nalabos dalaunay. Ultimo karbangan ti may sa ataong agayat katgatangan da. At da umawawag iti cellphone ko. Awan matnagan na. Kaya't nasawan. Sino nga ta daytoy? Ni nga ta Eloisa? Naitugmat din. Sumbatak ko man. Sino nga ta dayjay? Wrong number nga talaang? Nagbidot ti caller wano. Urayag nga umawag manan. Katno tiyak mauray. Siya kunti umawag. Apay nga taakas to'y. Sino dayjay akula? Kunaklakit din yun ni Eloisa. Amukon. I-text ko, barang nung ag-text back. Ang mga nung nalubat laang. Darasan dawal, pumanaw tan dito oy. Oh. Angat na pasama kiti opisina ni Mayor Solomon, madam. Saan ka pulos nam naman nga umay ti kabusot ko? Awang ka din imbagbaga ni Mayor. Masang nga ili na ni Don Gonzalo. Awan. Kan saan kami pa yan nabayagan na kapag sarita? Saan ko pa yan naibaga? Ti gagarak. Dahil na, nakaruwar tayo ni ti munisipyo. Sa dino ti bapanan tayo, madam. Saanan nga imawag dayjay? Di pa'y nag-text pa. Mabalin, arong ko laang. Number tinaawagan na. Awan. Talagang sakit din na nang lipatan ni Eloisa. Uno, pinagkariidi ni Madam apot dendan amaming pinsan ti komunikasyon da kada kami. Apasit titulagan da. Kung katukat ti dakkel agatan. Ay, piman mat ni Eloisa. Ang damanan color ka. Tay number itay. Hello? Hello? Saan mat at nagsao? Hindi naman sinumbatan ti text ko itay. Sino nga tangak paiso dayjay? Maburbur tiyaan na. Relax, madam. No awan tayo lang iti munisipyo itay. Pinaltogak komandayat Don Gonzalo. Ada kami to abadi kanda. Kan ada lagi di polis yelabi di munisipyo. Saan ko pa'y kidakayat ti kasta ko mga ramidan nyo? Tasyak ti mapabaso, tamo da si ka ti driver bodyguard ko. Kan dahil tani may isa ka na panunod ko, madam. Sige,
Partakam tiyag pataray, tadaras tayo makadano na ti safe house. Ado ti kayat ko pagsasaritaan tayo. Sige, madam. Da kayo ti masorot. Awan di mangipaspasada iti tricycle ni Ama Ipe. Isot ko na di nagdamaga kakaaruba da. Nakigtot ka numad. Iti kilaat nga ipapano dagiti agama. Ngumsakbay na kano. Kanayon nga adda napipintas alugan. Ngagsarsar ding iti batog ti balay da Ama Ipe. Ay, masiguradok. Damami dagijay. Ken iti na minsan. Adda kanupay ng sukon ken Ama Ipe. Agsubli-subli da kano. Sakbay ti ipapanaw da nga agama. No kasta. Masiguradok adamami dagijay. Dadawal lakit di. Kaya't yung asawan, saan pa ngayon may ni Mami? Saan pa, sir? Sige. Thank you. Agtrabaho kayo lang. Saan mo tamasapo labin sa binsak pala teramidan nyo? No kasta. Nagdiretso ni Mami iti opisina ni Mayor Solomon. Saanan na di magas iti opisina? Adda ka di pa iti opisina ni Mayor aging gaitan. Anya ka didibili nyo ka na kami, madam. Ipas na kyo paliiwan ni Don Gonzalo. Iso matararami din may madam. Kaya't ko matayan na dyan iti kabiitan na panawan. O, na didibili nyo, matunggal. Basta awak, ta inaldaw nga adda ijay. Ulitak man na nagridam kayo. Amangan no pumaiso, timbaga ka na kayo, madam. Huh. Saan lang nga napadpadasan ni Mayor Solomon ti mangulag kanya kung mang double cross kanya. Anya di ka asawan, madam. Sana gandatin ti mangisukat kanya kini Don Gonzalo. Tagpada po kawa kiti da ito'y alubong. Sige, madam. Anya man nga bili nyo. Aramidan may ora mismo. Wan. Talagang aramidak. Kat saan kayo asumardeng ha? Aramid ti pakakitaan. Saan kading agpatinggalang iti sao? Plano saan ka amadano ni di opisina, iho? Wan Mami. Tiyan mo kit di kat madanon kayon dito eh. Dadapay na panak. Sana ka nagbayag iti opisina ni Mayor Solomon. Kaya saan kami mata nakapagsarita ng... Adang mindimta nga asungot. Unay daytan. Anya nga asungot. Kan asino? Timur talaga busor ko, akasosyo kidi iti negosyo. Ni ka di Don Gonzalo tidakdakamatin nyo, Mami? Wan. Saan ko nga mo na inranta ni Mayor Solomon ti panagrana mi ijay, no saan? Ang napintas ko maday di agundaway ngagsarita kayo. Adya. Amang ano panggap ni Mayor, ti panagkapyayo. Nukas ta ti panggap na apay adi na nyawag kanya. Wano saan? Amang ano naira na laang mat amapan ijay ni Don Gonzalo? Basta. Saan ko akayat nakasango na diya tao tapuor ti kararwak. Ay, amo yung Mami. No panunutan. Basit lang abanag dayjay. Nung pinadakil yo. Anya pinadakal? Insulto tinaramid na. Tadi na malain konsulta kanya. Wan. Ngum nagdakas ti imbunga na. Tada kayo ti may sa kadagiti sospek nga day ti likodan dayjay na pasama. Uray mamin ribo da nga agatap kanya at tawan pa managdak da iti atap da. Ngam da kayo ti adda iti likodan dayjay na pasama. Karamba! Apay ka diya si kapay nga anak ko ti agatap kanya. Mami, ada pagsasaudag iti lalakay. Ati landok, kat isumot lang ti mangdadal iti bagina. Anya? Timot lang lati na ti mangdadal ken kwa na mismo.
Nakapanawan ni kumpadre Gonzalo. Saan kami na nakapagbayagan nagsarita? Ngamday kay kumanti kong daway na nakapagsarita da kan doon niya kandida. Tauray siya kumanti ng ornos ka na kwada. Ngam nagbaragsot ni kandida. Saan ko na naikawid pa eh. Manyalakit din ngagpaiso. Nangato launay di porwana. Na pride launay. Anya nga tatibaga na kumakan niyak. May papan ni di politika. Kun kayam. Di nasaukan niyak ni kumpadre Gonzalo. At da ka no nang idanon ken kuana. Nga dagpaspasyar ka na di barangay ngagdamdamag noan niya ti parikot da. Tatulungan ni Dani doon niya kandida. Nadanday. Ha? At dansagi di panggap na ngagkandidato. Saan nga ta akin na mayor? Dawel, saan na rimrimuar ni Madam iti kwarto na si Ponsimbang tayo. Juan, nakaluksaw lao na igapi ti panagranada kan Don Gonzalo iti opisina ni Mayor Solomon. Anya nga ta ti kanayon aranrantaan ni Don Gonzalo ijay. Agkumpare da, Ilyong. Natural lang nila. Kasano da ita? Saan da nga ta na maornos ti sosig da? Nang runa no ni Mayor Solomon ti mamagkapya kadakwada. Saan mo lang amunay ni Madam Candida Ilyong? Saan na basta makikapya na jay? Dahil talang Nangato ti pride na. dahil tamat ti napaliyo ko. Nangatula unay kaputabak ng kita umlagan ti napasamak iti relasyon ti anak na kan ti katulong da. When? Pinagtignay na ti kwarta na ti kinaturay na. Ultimo anak na awan na aramitan na. Kasta ni Madam Candida. Takunara. Awan pa'y kinayat na adi na nagunod. Ket ti arapaat na nga agbalin abi si Mayor. Saan ko masumbatan? Ngam awan imposible no agraw ti kwarta Ilyong. Kanti ko na ano isunton ti si Mayor. Papapatay na ni Mayor Solomon tapno ison ti Mayor. Dahita ti pagkakitam no asino ni Madam Candida Ilyong. Adamat pagsasao dawel. Awan ti agpilang adinto agpulo. Husto ka. Dahil ko na dahita akarma. Santa na parikot na Ilyong. Makamuhi ti biyak na. Tirigat na dawel. Karaman tayo kadagit tinarugkit nga aramid na. Kasta lang ti biyak. No nakurabay ka. Bagim lang ti may roman. Apay niya mo nagkapailaang dito itawal. Ang mga no agungat manan ni Madam. Saan? Ibagag lang imayak nakikapi. Imbag ano mamati. Nanggunak at naputot ti ulo na. Imbaga na kadiking kadikapuna. Sa anak ang nagdamdamang. Ang mga no ungtan no bukawan na. Anan mo sablang. Imbag to lang no agasawatan. Dasan na kanton kong taan. Anya? Wan man.
Padasan na nga ungtan na kada makita na. Sus! Amom ka di, nga inong tanak idi nakisarsarita at kan ka? No agpaaramak ka no, papanawan naklaang. Nuha ka sawatan, saan nakapapanawin? Siya, kimagam mo. Ahu! Anyang agasawa ta? Apay, amom laangan aya akayat ka. Sos. Anya ko ba sa bulim kanya? Natangrak naman. Dakal ti sweldo ni madam. Uray pay. Nagluko kan samat. Ah, Nohan niya ti paaramid ni madam. Kat aramidam nga uray dakas. iso nga ron timos ko. Uray dakas? Aramidam lata? Awan mo dakas sa paparamin na. Ahu! Asino nga raw tinangtad iti kwarta kada iloy sa akin ama ipe? Ni madam, kinadwaan mi lang. At daman-damagan? Talaga amahal na? Anyo rin ah. Pinilit yung ka di nga intad ti kwarta kada iloy sa? Saan ko nga mo kan madam? Nagtungtungpal kami lang, mat. Mga no, binutbutang nyo lang ida. Iso ang napilitan daan ang ngawat iti kwarta. Awan kami ditan. Ulitan. No anya ti may bilin ka na kami. Isot aramidin mi Tonyang my love. Kasta gayam. Saan ka kayat? Uray dakas gayam ti paaramidakan ka. Aramidam uray agbasol ka iti Diyos. Katulong laeng kun kunatayo kanton niyang ngam adamat gayam sirib na dawol. Ngon nga ron. Nakigtutak iyong. Ngam natiliwan na ka. Oray saan ko ngay namin ada tayo tinangbut-butang kada Eloisa. Gandadag na. Naawatan na. Salbag. Huwag nga rod. Kad amangan no madakamat na kan Jonas. Oray madakaman na. Awan mo't lang ti maramidan na rayay. Pas-pasorot mo't lang ni Jonas itinada. Dahil tangarod tinadlaw ko. San naman anay laban kan madam ti ayan ayat dag ni Luisa. Awan maaramidan na tanaturay kan nabilag ni madam. Saan nga amo ni Jonas nga addagons ni madam. Ken san na nga mo adagdakkel iti porsyento dagiti negosyo ni madam apagtataudan iti kinabaknang na ket nagtaod iti illegal winudak sa wakas. Saan na nga tangaam mo? Saan? De dati pa nagkunak. Nga mure pa muna. Awan maramida na. Kas iti nakunak. Paspasorot matlaang kan ni madam. Kas labakla. Paanak mat ako ng unay ti ko na. Adyak maawatan nagiti impakpagan ni dawal. Ganunay saan na nga inaklon. Amo nga isuda tinangbut-buteng kada ama ipikan Eloisa. Amok nga amo amin ni dawal dagiti aramidan ni madam. Kas iti naywaragawag. Ani madam ti adda iti likudan ti pan nakapapatay ti agnagan iti Rufino Cruz. Nga empleyado iti nagsugpunan daken Don Gonzalo a negosyo. Awan lakano tinabatan nga ebidensya sigun iti batikos dagiti radio announcer. Iso abdi da mabalin at kamamagan ni madam. Ay, anya nga tatilangan ni madam nung mabalon. Siguro, kasla marabutit nga agkul mag-itisuli di pagpaluta. Kanya ti kinunayo, papa? Nagranada ni nung Gonzalo kan Doña Candida di opisina yo? Wani ha. Katanyap na pasamak. Biglaan na kiti pasamak. Saan ko anam naman na dumtang ni ninong mo? Tasan namat ngayon bagbagakan niya. Anya tinarami ni Tita Candida. Apaman nadakastrag ni Compadre Gonzalo iti opisina.
Nagwag te nga ti Magder ni Doña Candida. Bulon na nagdardara sa rimwar. Inatibak, ngam kasalasim yaga pa na rimwari di opisina. Kasano daytan, Papa? Imbes ko mga agkapyada. Dahita siguro ti santo ang mapasamak. Tay nakusaran ni ninong mo ni Doña Candida. Nga isot utag iti pandakabapatay day di Rufino Cruz. Anay patugawa general manager iti kumpanya nagsugpunan dadwa. Ay, sus! Awan nga ro din Imbes na agkapyada ko maawanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Dawal. Anyat madamag. Madam! Natabanan ni Don Gonzalo. Iti opisina ni Mayor Solomon. Kadamangan, no pagsasalitaan takan, ang runa ti ipapan mo, kan panagsarita yo kan Mayor. Uray niya rumwar, katsurutin niyo. Buwan, madam. Ambusan niyo, tiyawanan bay na Gonzalo. Sige, madam. Basta na ganun. Bye. Sana mabalin ang mabulilyaso dagiti planok. Nang runa ti padang mayor ko. Tapno na bilbilag ak tumanan. Basta di ang baga, kumpadre. Doble no di man tripling anad. Ang mumatan ti kinatuso ni Doña Candida. Wen, kumpadre, nakurang lang amin ti ebidensya mga itudo, iti pan nakapapatay de di Rufino Cruz. Iso asa na maristar. Wen, may sabay na ita. Adot kwarta na. Kahit mabalin na pagtignayan, tapno makaluban na ti dakas nga ramid na. Wan, kumpadre, insorok matan ti rumbang nga ramidam, tapno sandang agbalik yamang pataykan ka. Wan, baliwam ti langam na rumuwar ka mabalin. Wan, nusan, agpamarang ka akas babae. Baba ni ti panagkawas mo iti kawas ti babae. Aramidam na ita. Wan, kumpadre, sige. Wan, bye. Awan, panagtalik ko ti daya Doña Candida. Tuso, at mabaling nga giwaya ti dadang. Palikid ang lalakid din ni Kumpadre Gonzalo. Sino ang tamad na iting mauawag? Hello? Ano yan? Sino ka? Awan karbengam amang bagbaga winumang bilin kanyak no asino ti kahit ko akatandam iti umay apa nagbibili. Ha? Isit. Anak tipak ka nga bakas. Tao lakit din ni Doña Candida na ijeng mawag. Paiman. Dapay motlagayam kasapulam kanyak, Mayor Solomon. Amok. Ana sa gadinagam mo Doña Candida. Kamsan na kumamod na pangtaan kan diktaran iti nakaramidan. Anya ka diti bagbagam. Saan ka kumanagin dyan mo, Doña Candida? At ay mawag kaniyag kat balbalagan na. Asaan ko kanong ituloy katandam ni Kumpadre Gonzalo? Anya? Aday mawagan ka, kulap? Juan, nusan ako nasuportaran o natulungan. Awan marami na. Saan ko nga mo ti bagbagam? Awan binilin ko ataw ang mga ibagakan ka iti kasta. Nga ta?
Apay amang bilinak pay lang iti mga ibagakan kay iti gasta. Di siya kla kumada mismo. Ano ya? Lading idag doon niya kandida. Nakaun-unan ni kumpadre ka ng ibaga, iti tarigagay na. Ha, At the word of honor ko kunakmanan doon niya kandida. Siyempre, isod na kauno na. Iswadyak mabalin ni babawi. Malaksid. No iswa mismo tiyag back out. ibagak matengan ka tipod no mayor. San ka nasuportaran? Kanawan makalapad kanyak no awan katandem ko. Awanan nyaman na. Ang daking ka na ita. Puno awan makalapad kang ka. Talaga. Kat makita no asino ti adagasat na. Gamsyak matag balag itaton niya kandida. Oh, anyamot na ita. Saan ka ngagbidot nga garami titidagas kontra di kompadring? Tasyak medan di makalaban mo. Karkaritan na ka di, Mayor Solomon. Laglagi pam. At utamok na illegal nga aramid mo. Oh, sige, bye. Ah, hindi ako nan bait. Saan nan amalakit ti adtuan na itultulong ko kinkwana. Ngam na kay kanting akon. Ituloy ko ti panagkanditatok to. Kat agalwad ka, Solomon. Tinagan kamot ita. Saan ko ang mga itay ti saritaan da ng makapungpungtot ni Madam Senyorita? Ay, apay nga taan ni mami. Kagurgura na amin atawi ti aglawlaw na kunakmanan. Iso Tonyang. Paspasin siya amlatan no kas di akapungtot na ka Awan parikot, Senyorito. Narwama kun kan Madam. Nangro na ka makapanawak Tonyang. Patuluyam ti panggap mo nga umadayaw? Wen, ngam pangasim. Saan mo ko mga ibagbagakin ni mami? Uray kin ni Dawel. Tama nga no maibaga na matlaan kin ni mami. Wen, saan ka nga danag, Senyorito? Ay, dito'y nga mingiwat ko ta. May lawan na ti agibagan ko Kalpasan ti panagkapumi kada mo ni kidi bagyo. Asikaswag dagiti ka sa pulak nga agtor. Wen no agbakasyon. Iso Ipakaamok tumat lang kin ni mami. No agluas akon. Ay, Iso nga, anusam ko man ni mami Sikala ko man ti mga uawat, kan agpasensya kan kuana, Tonyang. uray kas ti timbagan ni Jonas kanyak. Oras ana imbagan ni nanang ko kat maltratwan nak ni Madam. Sus, apay kit dinadyak panawan. Mangala iti sa bali akatulong na. No, anda makaanos kan kuana. Tunyang, remor ka din ni Jonas. Uwan, Madam. Sa dino ka no ti papananda. Saan aya nga itati ipapandakin mo na kijay bagyaw? Kasta. Naglukon. Apay sana nagpakada kanya. Nakaturog kayo pa'y ngamin itay. Kat ko na nga ibagaklatan ka na kayo. Ala, bayamon. Numabalin la ko ma. Jack kaya at nagsiningadan kan ni Monique. Anya? Kabusol ko ni Myros Solomon. Gapoy ti panangpay na iti tarigagay ko makitandem kan ko inton eleksyon. Agkandidato kayo, Madam? What? Agkandidato kayo kas mayor? Ay, labanan niyo ni Mayor Solomon? Kinabisi mayor ko ba? Ngambang panunot at tunyang. Ada kwartak. Ada mako na machinery. Asit gak dagiti kakapitanes. Kat nukas kasano. Agtarayak kina mayor. Anya? Anya di kinunayo, papa? Numabalin sa nyo akayat nga kuyog kami kini Jonas? Juan, Ita niya manan arason, papa. Ada ka di sa nyo nagkinaawatan kan tita kandida? ada. Kaguran akon. Diniritsak ngamin asana siya. Tidiktaran na kan butbulgan na.
Apay manan, anyat na pasamak, papa. Ada nga minimawag kaniya kat pangpangtaan kan bilbilin na. Asan ko ngay tuloy akatandam ni Ninong mo Gonzalo. Anya? Gano sana kanuwag tungbal. Dakas ti mapasama kaniya. Ha? Siyak, but nga ni Doña Candida. Oray makuna bakbak ng ngem siyak. Ngem... Papa, saan kayo kumangagap apa? Kasan nun ti panagasawa mintukin ni Jonas? Lading idag. Ngam nasaysayat siguro nulikli ka mo ni Jonas. Anya? Ano di tatilalaking anak at damabalin na when mas may kargen ka. Ni Jonas sayatek, papa. Ngam, saan ko nakayat ngagbalin nga balayan ko timanggurgur kanyak at tao. Tila mamin anaw nga aglabas ti aldaw. Saan anapupuutan? Hey, mailiwak betan iti balay may ijay San Marianaw. Hanggang sa bagay, adda jay kanakak amang daldalos lata. Huray kat, adamat itid ko atang dana. Ketimat tricycle. Imbaga kinlitaw nga itad na kin Jonas ti boundary akas hulog ko iti utang ko. Ay, sa anak pa'y amakaawid kadagitaw. Ta mga no ada binilay ni Doña Candida nga agpaliiw iday. Kat maamuan da asaan kami anagtungpal iti bilin na. Nga iti oray inton kaano man. Saan kami nga agsublin ijay. Ada ka di sakit mo, Monique? Awan mat, apay? Kasla, awan ka ganay gayam. Kan, saan ka pa'y nagtimtimak manipod nagrubat tayo di balayo? Adan sa dakala parikot. Ama magin na dayo ti pamilya tayo, Jonas. Anya? Adan na ibaga kanyak ni papa. Sakpay asumangpot ka itay. Kadno saan ama sulbar tay chay. Lumawa ti giwang iti nagbaetan da papa kan mamim. Posible. Mapugsatan ti panaggayam ti pamilyam kan ti pamilyak. Saan ka maawatan, Monique? Kaluklok sa kanon ni tita kandina ni papa. Kapoy ti saan anapatgan a kalikagom ni mamim nga agtandem danto kan papa iti masungod nga eleksyon. Anya? Kaya't mo asawan agkandidato ni Mami? Well ka no. Agkandidato para kinabisi mayor. Kaya't na, agkatandem da kumakan ni papa. Kasta? Ngam ti parikot, nakaon-una ni Ninong Gonzalo anak ikadwa ka ni papa. Agkandidato mat ni Don Gonzalo? Well ka no. Kat nakapagtulang dan nga isuda ti agkadwa. Ay, anyan. Isa ako na ni papa. Lumabanin, sanan akayat na agin na si Dagtapay. Nasayaat mo't no kasta ti mapasamak. Katamok. Kastanto mo ti ibilin kan ka ni mamim. Awan pa'y naibaga na kanyak, may papanay ti dayta. Sigod sama ta di na ibagbagakan ka dagiti plano na. Ay, wan matkit di Ngam Jonas, masapa lang maurnos tayo ito'y. Kasaridak na papakan mamim inton nagapo tayo iti Bagyo. Orayan talaan ng dagiti kakadwa, Jonas. Nga mangalatan iti room ta. Sige, damagan ta. No adadwa single da. Okay. Diyay ko maagabayan niya. Kumaa. Nagbayag mo't nga mindaruin na. Kung naklano na kaon-unadan dito, ita nagbuntog ti taray tinugan ta. Mano alugan da aya? May saaban. Nagarkilada. Datalang tadabukod na alugan. Okay. Mabit lang ha. Agdamag ka kiti desk clerk.
kasano da ito yan? Awan ti available a single da. Ado ka no tigis ita ta weekend. Di, daw balangan. Agkakwarto ta. Okay ka lang? So what? Sagay sa atam ti bed. Kan, di nakmat nga taripan. Anya? Anya aga po nga ramidak da ita. Saan ko akayat ang makabasol kin ni Mayor Solomon? Ang mga nupaltugan nak. Saan mata kriminal ni Papa? Tap na ramidan na ti kasta. Sige ha. Isulangan ti alangan ta. Adalakit di mading atapan. Wano, mako na dagiti gagayam mo. Nyat bibiyang ko kadakwala. Anya? Ay, saan ko akayat nga da negatibo ang may bagada may papanken ka? Kuma, no ada relasyon ta? Ket nasingad lang mo't nga gayam ta. Hindi. Ibagata nga nobyo ta. Anya? Ay, narigat yag pamarang. Saan ko akayat da ita? Anya? Si kapay lalaki ti saan ang mga yat? Away may sa ti kwarto ta? Ala, no choice. Saan ka ngagdanag? Saan kanto agundawayan? Agpag natapay lang dito asideg ti lake. Sige nabayagan day din na uding ay ko dito eh. Oras siya. High school lang pala hindi. Dakil mat gayam nitang baliwan na. Uwan nga rod. Ket... Oh. Anya kinakita. Nakigtot kan sa. Ni Eloisa. Iso day kadwa ti babae. Uy, Jonas! Asino tinakitam? Munik, mabit lang ha. Saan ka pumanaw dito eh? Adalaan ka makamak. Asino nga ta tinakita na? Pinanawan naklatan? Saan naklakit di ang nagbidot? Kaliklikod launay ni Eloisa. Agraman di bado na. Hangam. Saan kun anak kamakam ita? Taos tumat anak kabalasyo itan. Ket nagado ataw iti pedestrian. Ay, no kasta. Dito'y nga ti imayanda ken tatang na. At datan iti room ta diti hotel nga may kulkulan ka pailaan. Saan naklakit di ang nagbidot? Nilakit di Eloisa day chay. Uy, Jonas! Ha? Ay, kasasaonak ka di mo ni? Anya ka dit mapaspasamakan ka? Asino nga minja kinamakam mo? Ni ka di Eloisa? Impagarop ko no iso. Saan mat gayam? Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti Madama Gilyon. Anya? Pumanawon ti Bonggoy da Don Gonzalo. Sige. Amo yun, daramidin nyo. Bye! Dayda, kanipusan na rin daya Don Gonzalo. Awanton parikot ni Madam Candida. Sapay lang kumatagbaligid ay liyong. Makamuda-matan matiliw dayda. Tinapatag kat sanda kakadwa. Gustong dagito eh. Mabalay ng dagito nga itugot ko. Umdasan da ito'y panakkalan na nga attache case. Agbasak tulangan nga agpa Manila. Rabi iti alag abiyahek. Ti amudan to kat nakaturog ag pailaang. Oray nito niyang.
Saan ko nga ipagpagakan ko na? Sana bale. Ag-check-in ak to lang iti hotel. Na asidag iti airport apagurayag iti flight ko. Ni Monique dito yung mawawag. Apay nga tamanan. Hello, Monique? Hello, Jonas. Agyaman na ka? Kumusta ka? Okay lang, Mat. Jonas, awisan ka kumain ti dinner. Mangantay ti ruwar. Sige. Oray kat, awan pa panak kita. Oh, thank you. Dagasanak dito'y balay, ha? Ano siya kung timangdagaskan ka? Siyakon. Oh, thank you, manan. Welcome. Oh, sige. Bye. Bye. Pagustok man langan ni Monique. Siguro, maodin da ito'y apa nagkuyog mi. Naitulod matlangan da Tomas ni Compadre Gonzalo. Babaeng ti may salukan ko. No bilang tadaman daga sa panggap da kengkwana. Malas dalain. Oh. Di Compadre Gonzalo. Hello, Compadre. Nakadanon ka ka din di tabalayo. Nasaya at met no kasta. Anya? Natambang dagiti taom kunam? Hello, dawa, lanyat madamag. Kumusta tinuayat na ilyong apanang tambang kan Gonzalo? Awan di kalaban niyo, madam. Tinatekta ka no tilugan ni Don Gonzalo. Kat, sigurado na tayo? Nakirangat na kiti pasorot na. Ngem awan na dangran kada ilyong. Ti damdamagak ti sungbatam. Masigurado na tayo ni Gonzalo? Sigurado ka no, madam. Tapi nagpag na tilugan na. Ngada iti tenga. Anya? Talo ka no ti bungkoy ni Don Gonzalo. May isa iti sango kan iti likudan. Akin tenga tinagluganan tilangay. Karamba! Saan kayo pa lang nakasigurado ti dayta? Di kaya't ko'y nasitganda ko bakit sinigurado na tayo. Aqua, madam. Kasanon no si Bibiag? Magpapada kayo amin kay Nutil. Awan sir-sirbiyo. Yug mo tapaltog mo tapatayin kayo amin din. Sana, madam. Oh. Sino ba iti tao yun? Numatay kami amin. Ay, ado ti ba alak dita sa bale? Saan kayo madanagan, madam? Oh. Iti sumaruno. Sigurad buwan min amatay ni Don Gonzalo. Nala ka nga isawag yun ay ta. Ngab, sa bali ti aramid dawal. Masirip na kiti kalaban nyo, madam. Kita mo, kanay gagara asa na nakilugan ni Don Gonzalo iti bunggoy na. Oh. Taga magda. Nga dadag ka sa panggapyo kadakwada. Ramba, siya pa yan tituduan ni Mayor Solomon. Madaman na umawag ni Jonas. Sige, madam. Dito'y kami laeng. Agsarita kayo, kin... sige, madam, panawan na kayo, bay. Sige. Sumbatak to'y may sa cellphone ko. Hello, Jonas. Mami, anya man ang dayto adamag. At ang komentaryo iti radyo ko na nito niya. At atapon da ata kayo ti at iti likodan iti pan nakatambang man ti kumboy ni Don Gonzalo. Anak katayan na iti tuwa tao na. Anya? Iso da ita ti kunak adakas ti ibunga ti panggapya panagkandidato. Sige, mami. At dimtang alugan da iti pulis. Da kayo lagit ti tirantada. Anya? Sige, mami. Masapula sangwo kita. Bye. Sinalbag. Urela ado a pulis karte adda dita sango ti mansyon da madam. Uy, sapsapulan da.
Taiso ti maatap nga day ti likudan ti panagtambang. Uy, anyo day tuye na maarami tita. Iti, napabasol ni madam. Nga iso ti, adda iti panakapapatay ti agnagan iti Rufino Cruz. At tao damit laang iti nagsumpunan daan negosyo kin Don Gonzalo. Si Maruno, di pan nakatambang manin ti konvoy ni Don Gonzalo. Ni manin madam ti atapad da. Jesus! Kasanon, nung mapanagaganda nga isong agpaisaw, ay, ipaikat mabalutan. Saan nga min adumdum ng kanyak ni mami? Ay, itapay lang. Parikutan ti sangwan na. Iso nga tangag paiso ti adda iti likudan day apa nagtambang, senyorita? Saan ko nga amuton niyang? Aw-awagak manin. Ngam di nagsungsungbatan. Kasano nga rod ita? Napandag iti pulis iti opisina na. Taimbitaran day iti istasyon ti pulisya. Ayan nga rod ni madam ita. Ay, saan ko nga amuton niyang? Masapul a sumango kadag iti pulis. Kat nasken mat adalusan na tinagan na. Uy, daytan ah. Ay, di pa nagrugrug iti kampanya. Saan pa ilaan ang ipila iti kandidatura na? Adda man ang isyo kan kwa na. Ay, kasano ang mga abag? Kan agkandidato ti kasta? At sino kumapay ti sa baling agpanggapiti dakas kaninong mo Gonzalo mo ni? No saan ani Doña Candida? Kasla jackpot siya na mga rami ni tita kandidati kasta, papa. Saan mo pa ingam amuunay ni Doña Candida mo ni? Anya ti kaya tiyo asawan? Anya ti saan ko nga mo may papankan ko na? Ay na saan mo napalutputin pa'y kanya? Papa, No saan na sumardang iti dakas nga aramidan na. Dahil tati mangikursong kenwana iti pagbaludan. anya? Nakurang lang kami ti ebidensya. Ken awa nagsaksi kontra kenkwana. Kadag iti napasama ka krimen. Nga iso ti kang runa na maatap. Kas ita. Ay, kasano lang araw din ni Jonas, papa? Talaga pa ni Kodayta. Ngamin kas makita kan mapaliiw ko. Si kalaeng tagayat win wag gusto. Awan mo't panagayat ni Jonas ken ka. Taday jay nga rin nakatulong te ayatan na. Papa, Kasi ti dayta. Agkoy kuyog kayo lang aronan. Hindi nakakita iti kay ngiingas win no karupro pa ni Eloisa. Pinanawan na kalatan nga wanan yaman na. Ha? wala rod, papa. Iso na bad tripak. Mawatak tirignam. Ngaman niya nga tanupadasang malipatan winuliglikan ni Jonas. Papa, Tingi-tinga mahusto tirignam no talaga nga ayatem ni Jonas wino saan. sige, papa. Padasak nga ramidan na ita. Ngam no saan ko ang may waksi ti panunod ko kenrignak ni Jonas. Ipamospusak ti amin. Aniya. Kat masapul mat nagkapya kayo kanito niya kandida. Kalag-akayat ko ti agawid iti San Marianaw. Pudnaw ang makasarsaritak ni Litaw. Ken tinangitalkat iti balaymay. Ang sabalilatan o makaawid ak. Ngam timat parikaw kit ni Doña Candida. Ay, amagan no aging gaita. Ket adda pa'y la taon amapan akpal paliw ijay. No agsubli kami kitday. Ay, siguraw. Ibturak pa'y lat iliw ko ijay. Sa anak pa'y laang agparparang ijay. Taamangan no iso pa'y lakit day.
Di pa kairuban may nga gama. Kakaisuna natalid kami ditaw. Ken awan makaisturbaw iti panagadal ni Eloisa nga anak kaw. Anyang aruditan, madam. Mariribo ka nakdawal. Siyak tiyag peligro itaga po iti kinainutilyo. Sana balik kumano na tayo da dya Gonzalo. Nasikap na ngamin, madam. Oh, anak ti... makaungata ka talaga. Panagunak, madam. Nasaysayat. No isobliyo tinasayat alangin-langin nyo ken Mayor Solomon. Ken makikapya kayo langan kini Don Gonzalo. Aniya? No mangabak ni Don Gonzalo Caspisi Mayor. Nataltalgad tumanang dagiti negosyo. Ha? Kasapulan nyo tibak apin no proteksyon dagiti nakatugaw nga opisyalita, madam. San pa siguro apanawan asumrek kayo iti politika. Kaya saan yun ngalmanan pa dita nang runa kane at dandakil nga iso kada kayo. Gapoy ti nagsasaruno ang krimen ada kayo ti kang runaan na maatap. Gapo, iti kinapalpak yo. Santay ko man nagpipinabasol, madam. Inaramid mo't amin ti kabalan dagiti tao tayo ngam kasi tinakunak nasikap dagiti kalaban nyo. Karamba. So atin nasayat nga ramidin nyo ita. Suggestion lang na di, madam. Magkikapya kayo ken Mayor Solomon da itati kain bagan. Ani? Kasi tinakunak, madam. Kasapulan nyo ti proteksyon nyo. Kandisarden nyo pa ilang dagiti kastoy nga isyo. Ha, madam? Ni Donya Candida. Nya ka tati bagana ito eh. Hello, Donya Candida. Mabalin ka di agsarita tayo ti personal, Mayor. Mabalin mat. Basta napataglagit di pagsaritaan ta Donya Candida. Napatag, Mayor. Iti awan kumat makasinga ka data. Sikaman no sa dino di kayat mo. Mabalin mo't close door meeting di opisina. Saan nga taan na saysaya at no ijay balay mulan, Mayor? Mabalin lang dapat. Uray no inton rabi no agapukan di ta opisina. Mabalin lang ta. Uray may sapsapa. Oh, agiyaman nak. Mabalin mo tamang itugot aklangan iti pag-dinner tayo. Hadakin ka na ita. Hanggang mabalin mo't ngagpaluto ak. Nuijay kayo ngag-dinner. Mangitugot aklangan, Mayor. Sige. Hadakin ka na ita. Awan panikot. Oh, agiyaman nak. Between 5 to 6 p.m. Ada ako ni Jai, Mayor. Sige nga nun. Sakbay ta alas 5 agawin ako, Donya Candida. Agyaman akmanan, Mayor. See you later. Bye. Bye. Na. Kasla nagbaliw ti turong di angin na. Anya ti kaya tasawa ni Donya Candida. Kasla disipulo ti panagsasauna. Mas dawak. Awagak man ni Kumpadre Gonzalo. Napintas launay, datangadang yo, madam. Gusto ti kinunam dawal. Saan pa siguro apanawan na sumrugkak iti narugi ta politika? Uwan mo't, madam. Ngem adan to. Ay, nga minino talo mamiisan ti isyo. Mabalin nga ay tuloy tayo tumatlang ti panang patayo ganito Gonzalo. Wana. Nano ka dagitoy? Talagang awan sa bali nga tapan. Wino ito dudang at detrikodan di amin. Nusan ata kayo? Namiris ko maday tandawal. Sige, agsaka na kayo.
Mapantayo iti balay da Mayor Solomon ninton malam. Awan madam, awan parikot. Gam, datalan ti mapan. Ay uwan gayam. Da kayo lata madam. Awan parikot iti dayda. Saan ko akayat ako na ni Mayor Solomon na rumaot tayo? Iso asikalaan ti kaduak. Awan madam. No, panunutan kita. Awan madnas ka na kabuteng yo. Tawan mo tagpangpanggap ka na kayo ti dakes. Wan matik diya. Dakay ti rumbang nga pagbutngan ta. Tadakay ti at tadakas. Agagam na kadakwada. Dawal. Hindi kaya mulakat madam. Taday tati punosan ka di ha. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Anya ti kunam Tonyang. Imawag ni Mami. Kat saan nga ag-dinner ditoy? Isumot ti kunana. Tama panda ka no iti balay da Mayor Solomon. Anya? Wen, senyorito. Saan amang rabi ditoy? Tada dinner meeting da iti Mayor. Kasta ka di. Ay wun gayam, senyorito. Napan ka din iti police station ni madam? Saan ko nga amo, Tonyang? Saan ko pa yung nakasarita ni Mami? Kuma, maurnos da data kat madalosan tinagan ta. Ay, saan ko nga mo? Nupod na ni Mami ti adda iti likodan ti amin. Uno, adda lang mangdadaal itinagan na. Anya? Dadaalan da tinagan na? Kasta karugit ti politika no maminsan Tonyang. Dadaalan da ti kalaban na. Wenno saan? Kas iti napasamak. Pinanggap da patayan ni Don Gonzalo. Ket natural. Gapo taag ngayangay ni Mami. Iso ti may sa amaatap. Day tamat tirigat na. Wenno saan? Nairanta akas ti mapasamak. Tapno mapabasol ni Mami. Tano panunutan. Nairanta asaan nga aglugan ijay ni Don Gonzalo. Tapno saan na mairaman? Kayat mo asawan? Isuda mo't lang tinagarami? Saan ko nga ibagbag akas ta? Ang posible na plano ti amin. Tapno madadaal ni Mami, Tonyang. Addan samat na sugatan. Wino natay kadagiti pasurot ni Don Gonzalo. Kasta ti damag. Ang saan tayo nakita dagiti bangkay, dagiti kunadaan na tay. Ay, nagkaro damatan no kasta tinapasamak. Kunak nga ro doon, Tonyang. Kasta karugit ti taray. Wino sistema ti politika dito'y lugar tayo. Malaksid pa eh. Ti kanayon nga ipadpadamag da nga gatang da iti butos. Ay, anyamot dan. Iso ano sumrek ka iti politika, masapol ang natibkar ti rusok mo. Kan ginabsuon ti perak mo. No dakkal ti gastusan da. Kasano asubutan da kat nagbasit sa ti sweldo dagiti mayor kas kada busy mayor. Awan idea kiti dayta, Tonyang. Ay, iso ay senyorito. Saan ta napagsaritaan dayta? Kasi tinakunak. Saan kon abyangan ni Mami? Bay akon, manya tigiti kayat ng aramidan. Tawan mo't lang Sir Serbina. Senyorito, Sana bale. Tama ka panawag. Ngamtay kid daw ko ken ka Tonyang. Anusam ko man ni Mami. Saan ka ngagdanag? Mangibata kay tinayon ti sweldom. anya? Addakin ka no idulin mo. Ngamsan mo nga ibagbagakin ni Mami. Saan ka ngagdanag, senyorito? Ikarigatak at agserbikan madam. Basta, di na ko malabsan timang pasakit kanya. Ay, sige. Agyaman akton yan. Basta may sakadag ito'y masungad ngal daw. Pumanaw akon. Kaano ka day ti panggap mo nga ipapanaw? Purayak lang ang maurnos dagiti papeles ko. Ken ladingitak ton yan. Saan ko nga mabalin nga ibagaken ka? Iso Sana ga po, tawan pa nagtalak ko ken ka. Ang
Saan ko akayat ama ni mami ti plano? Kan ti ure asino man malaksid ken ka. Aging ga iti sa anak ama kapanaw. Tama nga no sa anak ama tuloy. Senyorito. Amumatan ni mami. Numamon na. Sigurado lakit di adinak palubusan. Maawatak ni Jonas. Kaasim. Ak may sa nga anak. Hindi pa'y may paay amin apakaragsakan na. At danti gusto nga edad ng inakman pa'y laang ni madam. Nang runa iti pakasik ng ti puso na. Anya ka no? Ay, sa bali lang at talaga tibak nang. Adu dagiti baknang ama ko na. Ama di ti ugali na. Nupay, saan matkit di nga amin? Ngam kas iti paliiw ko. Adu kadakwada ti manangum sila unay kada kami anak kurapay. Saan damat abo mato dito'y rabaw ti daga? Saan damat amay tukot ti sanikwada iti tanamda? Ken agpapadamat nga agurnos ti saka tibak nang ken pobre no matay. Mabandayon, Jesse Paus kakadwa. Ay, da kayo kayam. Tako na ni Madam. Da kami lang di mapaan iti balay ni Mayor Solomon. Dawal. Talaga di mawawatan ni Madam niya. Naglagang agbalbaliw di panunod na. At teras aman di akas lapasayan. Wala nga raw, Dawal. Naimbag. Tadanang singaking kwa ng awag. Hindi kas taon ay pungtot na gapoy tinapasamak. Pinupan na kabayo. Naranggas ni Madam. Nakabutbutang. Nang rona no agbalin na Mayor, Dawal. Sana mabaling kanya kleda kakadwa. Notoso ni Madam. Mas toso akpay. Amumi, Dawal. Ay dati laglagi pa nyo. Saan tayo abas tagbutang kin Madam? Anya ti makunam, no agsari datapay, sakbay amang rabi tayo, dun yakan dita. Adalata ka na kayo na itabayor. Mabalin na ta kanya. Kaya't ko, may pamaysadan to ti mga ana. Sige, sige. Ita, anya ka ding angin. Takayat mo makapagsarita ta kat imay ka dito'y balay. Saan ko akayat nga ginura ta, Mayor Solomon? Saan ko akayat? Asyak ba na ti atapon nyo tinapasaba kapag nakatambang tipong ko ni Don Gonzalo? Sanda kami ang mapabasol. Tasipod na amuam nga iso ti makatandem ko. Kansa na napatganti daw mo adata ti agkadwa. Ammo ka na sakit tinakam mo. Wan, gam saan ko amarami ti atapyo? Nga ta, ngamkas na ko na. Sanda kami ang mababalaw. Ala, maawatak matkit di. Iso may mayak. Takayat ko ang mapukaw na itang atapyo kanyak. Makikapyak ka na kayo kung saan ako nga kandidato kay. Aniya. Wan, diyak kayat nga dapagat atapan nyo kanyak. Iso kayat ko, kay sublit ako matisigod alangan-langan ta, Mayor. Kat ikarik, suportaran kayo kini Don Gonzalo, iti kandidatura yo. Sure ka dun niya kandida? Napudno ka dagiti ibagbaga, Mayor. Kasta ka di. Alala kat, nasayat no kasta. Kat adaking kan, no parparaw pauladay tadon niya kandida. Ha? San minabasol? Agam, kayat ko, san lang adata ti makapagkinawatan,
ngam di agkapya kay kumabat ka ni Compadre Gonzalo. Ani niya? No! Talaga na po no ti panggap mo ang makikapya. Mayor. Mabalin, Doña Candida. Bravo, madam. Agborborek ti darak. Doon. Kasladyak maaramid ti makikapiyak kendi Gonzalo. Masabol, madam. Tilmunin niyo pa lang ti predyo tapno awan pagamamkan ken pagparikutan niyo. May pamaysayo pa tinegosyo, madam. Adamat kalintigam, dawel. Kasladyak mairusok ti pandakikapiyak kendi Gonzalo. Ngam no panunutan, madam. Basit lang nga banag tinangrugyan ti sanyo anak kinawatan. Lipaton nyo na jayan. Kapilitan. Tapnawanon nga paiso ti parikot. Kan may pamaysakon ti negosyo. Tani naliwaya kon. Isumat, madam. Sige na wala gawin tayon. Kaya't kon ti aginana. Daita, tibag si Dawa, Compadre. Ngam sa nadagas, no makapagginawatan kayo kani Doña Candida. Uwan, mawatan ka. Saan ka ngagdanag? Mamuantan tumat lang, nuan niya talaga ti kandat. Win motibo na ang rami di kastoy. Uwan, Compadre. Uwan, gusto kay di dayda. Uwan, Compadre. Sige. Agkita ta iti opisina kin Don Bigat. Bareng umay ito ni Doña Candida kahit magapagkinawatan kayon. Sige, Compadre. Bye. Aging gaita. Saan ko pala nga mabuwatan? Nuan niya talaga ti motibo ni Doña Candida ang nakikapi. May sala ang tiyambok. Saan nakamamati unay kadagiti alibay na? Adi na kaya't nga isutikan nayo na maatap no adadag sa mapagtang kan Compadre Gonzalo. Mawat akon. Kaya't na lang nga may kupin ti atap mi kan kuana. Nagbidot ni Doña Candida. Oray kas jay tinaramid na. Sanlat tama punas ti mading atap mi kan Compadre Gonzalo kan kuana. Isuanas kan ama paliiw lata dagiti graw na. Dimtengan, senyorito, ngam nagtaros iti kwarto na. Kaya't nakano ti agina na. Kasta ka di? Amo, nakitak anaragsak ni Madam Adimtang. Saan akas iti sigot anasidungot. Kasta ka di? Nasayaat nga rod no kasta tonyang. Mga no, nagkinaawatan dan kin Mayor Solomon Nasayaat no kasta. Saan ko akayat nga da kariri ni Mami? Uwan Tadi daket atapet nga isuti nang patambang kada Don Gonzalo. Ken isupay ti atapon da idi a mastermind. Iti pan nakapapatay ti kabarbaro a tao da. Iti nagsugpunan da negosyo. Uwan nga ro. Ket no agkakapyadan. Asandan tumat nga ta na pagatapan ni Mami? Kumaa, senyorito. Ay, ket nabang ara nak iti dayta. Ket sa anak ko na madanagan. Uri adak iti adayo tonyang. Uno nga ta, nakapagkapyamat laangan da Mayor Solomon kan mada.
Nagbuting nga tamat laeng, iti posibilidad na amabalod no maamwanda. Nga iso tinagaramin wenno akin nakam kadagiti na ipagpabasol. Ay, kasla nga awan iti langan ni madam ti agpakumbaba. At tamat lagayam buteng na. Kunak no super turad ngam. Takrot matlagayam ni Madam Candida. At umawawak. Di manin number akanayon nga umawawak ngam di mat agsa unusong bata. Hello? Hello? Sino ka dita itoy? Inagtap naman ka. Di nakmat sinumbatan. Sino ka di nga agpaiso? Ay jay nga umawawak. Adi sumumbat no kasao. Ni nga ta Eloisa nga agpaiso day jay. I-text ko. Barang no ag-text ba? Agtuyan ti kape, Senyorito Jonas. Agyaman ak Tonyang. At kagayam ibagak, Senyorito. Ha? Anya tayo chay Tonyang? Sakbay amaalak ti turog ko idirabi eh. At taimawag kanya. Sino timawag? Ti sigod nga umawawag at isumumbat. Anya? Saan nga taan ni Eloisa dayjay, Senyorito? No iso? Apay adi sumungbat. Ungarod. No maminsan Tonyang. Agpangadwa akin ni Eloisa. Ne. Anyat kayat mo asawan, Senyorito. Amangan nupod no adi na kay ayatan. Kayat daklang akwartaan. Ano niya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. I-text ko langan. Sana balik. Tawan mat aramida ko. Ni Eloisa, iso tayo ti umawawag. Awan pa ni Madam. Hello, Eloisa? Agyaman ta nakaawag ka manan. Awan pa ni Madam. Ha? Anya ka na ibagbaga ka di natuloy. Anya day jay? Tiimbaga nga awanan ni Jonas? Kaya't ko asawan, awanan dito'y Pilipinas. Napanidya Amerika. Siguro, gapo iti sakit tinakam na iti panagsinayo. Sa dino ka diti ayan nyo ita, Eloisa? Mabalin ama amuan? Inigtap nan. Talaga ati na kayat nga ibaga no sa dino ti ayan dakin tatang na. Sa bagay, narigatan. Amangan no, mailawan ko nga ibaga ken Madam. Naliday manandirupa ang miha. Gabukan di iti babanaw ni Jonas. Wait, Papa. Dahil ka di ti paglidlidayam. Siyempre. Sa napalikot ka ito. Anya? Makapan ka mo di yan o kayat mo. Kumplito ka mo di papeles.
Adamat multiple entry may Amerika. Wala niya. Apay ajak na lagit dayta. Susiya, di surutam ni Jonas. Wan nga paiso. Tapno saan na nakadidilawa, sinurod mo, di agbakasyon ta. Paiso, papa? Wen, ket alaem ken Donya Candida ti address ni Jonas siyay, tah mapantay tayo. Oh, yes, papa. Awagak ni Tita Candida. Kat pa ipag nag-travel agency ti papeles tayo. Oh, makitam, dinaragsagan niya. Ano ka niya na ba, madam? Di kanya kadwa, Rabi. Nabay sa anak ni Jonas, timanaw asaan na nagpakada kanya. Nasakit lang muna iti makam, iti panagsina da iti kayan ayat na, madam. Dahil dyan lakit di nakatulong ti pagsaksakitan tinakam na. Nagado dita, may karikan ko na. Oo, masuro na klaunay. Dahil dyan kiti nanis-nis ti kayarigan na, ti pagtatakkunan na. Nawan, aluwag paiso, madam. Misungarot ti nakariknaan na itaya. At nangarot maramitan nyo. Kalukwan, masursuro na ita. Mabalin na kasta, madam. Ngam amo ka di basta malipatan ni Jonas ni Eloisa. Tadamon sa ngayon. Kinamaag. Dahil tapay din tinanggapan ni Mayor Solomon na nagibaga. Kurang ti panulot ni Jonas. Kasatin baga na. Wan, isa maluksawak launay. Kaya siguro ni Jonas, wino senyorito di makailiw-liwag, madam. Ngab di pagluksawak. Di man na nagpakada kanyak. Linibasan na kitin. Ay, amkin na siguro. Alakdam nyo no agpakada. Isabay manawa di nagpakada ka na kayo. Wah. Sige dawal. Aramidin yung jabilin ko. Sung batak lang tayo mauawag. Imot gaya mo ni. Anya timbaga ni Donya Candida. Inted na kanyak ti address ti balay da itchay, papa. Nasayat. Sumaruno ka no? Agbakasyon ka no, mat? Agkikita tayo to itchay. Kasta ka di. Nasayat ba't na ni Jonas si Jay, papa? Kat siguro, awanan tilapad kanyak. Andi ate kayat mo asawan. Iti dahito pa nang surot ko ni Jonas sa Amerika. San ko napaluspusan? Ngam, may babati daya mo anak ko. Awan kanyak dayta. Basta matagikwak ti ayat ni Jonas. No saan ko ama uray, ipamuspusak. Anya ka lagi din niya. When papa, by all means, masapong nagtinag kanyak ni Jonas. Talaga nagpatakaglabas ti aldaw. Saan ang napupuutan? Kasla nakailiw-liwag badlangan ti anak kaw. Malaksad no pamaranglaan ti kinaganay-gay na. Ken kinaragsak na ang makisarsarita kada kami. Ay, kasla namin pinsanan ang nalipatan ng tinapasamak kadakwada kin Jonas. Kan anya jay da istorya ti kasinsin na. Ada kanu agras kin kuana. Kaagad adal madlang iti universidad apagad adalan na. Nasaya at mad. Nuaddan sa bali apakaibaw ingan ti imatang na. Tapnaw, maiwaksinan ang mamimpinsan ti napasamak. Iti umunang ayat na. Hanggang nasaysaya at madlakuma no makaturpos pa yung agadal. Sa sumrek manan iti sa bali a relasyon
Ken at dagayam na sa una kanyak ni Jonas. Napankanaw ni Ijay Amerika. No kasta imadayaw. Talalabit ang nasakit tinakim na. Kaya't naasawan. Talaga adidan taw nagkita. Saan mo ka na nasununtan ni Eloisa timawag ka niya? Anya nga tatilik nana, itinaaman na apimanangon ni Jonas. Adda nga ta? Adidan agkita adwa? Unya, gumay ka man. Ni madam. Ay, ayaban na. Umayan, madam! Anya nga tati paaramid na kanya. Anda ka di paaramid yung kanyak, madam? Ang mga numakapanawa kiti mabiiton niya. Surutag ni Jonas sa Amerika. Kasta ka di? Ngam, adda sumangpet nga iwanam. Anya? Sino, madam? Ni tatang ko. Ay, adda pa'y gayam tatangyaw? Wan. Agsakit nga mintikabsat ko ang mga iwan kan kwan akat sublat at pailaan. Ay, manungay titawan ni tatang yan, madam. Nasurukan nga otsinta. Ngam di kagda nagtanapig sapay kan saan nga kabaw. Imbag no dito iti pagyanan na. Tadi pa'y iso apakaburiburan ti kabsat ko nga da iya abra. Awan parikot, madam. Sige. Ipagnakpay lang dagiti kasapwala ka papeles. Isagana kon dagiti papeles ko. Angam kitaak. No ipaipagnak ni ti travel agency. Mabayag kayo ka di ijay, madam? Depende. Awan pagdanagan nyo, madam. Siya kunti makaam mo ditoy. Adamot lang asikasuki jay. Wan, madam. Sige, takasaog pa na imbag tital ka kiti negosyo. Sana mabali na mabaybayan. Pinasikaso ko ni ti travel agency, ti papilis ta mo ni Iha. Thank you, Papa. Awan gayam, ni Dunya Candida, kano matiplano na nga ipapa ni Amerika. Saan ko pinadamag, Papa? Nasaysayat kumano, agigidan tayo. Tapnoaddan to pambaran tayo nga agsasara kada Jonas. Sige, dakayan timang damag, Papa. Sige nga Rod. Awagak to inton madamdama. Kaya mo siguro ni Jonas kat nadaywan na kon. Iya? Papa, ipamuspusan niyo kuman kan tita kandidati amin. Tapno makapagkasar kami ni di Amerika. Kandiya. Wano saan? Siya kunti bang ipamuspusan hindi adda tayo ni Jay. Mulik. Tangayawan dan ka ni Loisa. Awan matanti rason. Tapno may bawing ti matang na kanyak. Nga ba, kasi tinakon-akon. Kasanunusan na kantulat ta masursurong ayatan nga oray. Agasawa kayon. Sakto di ba kamoy ti amin? Awan papanan na. Masurusuro lang tumat lang ayatan ni Jonas. Nakawagak. Tanda ko matamagag. Donya Candida, amiga. Andyan na ita, Mayor. Nasaw kanyak ni Muni kaplanom kanuma timang surot kini Jonas si Amerika. Kasta nga ron. Madupay dinaskan nga si Kaswan. Gasta ka di. Apay ka di, Mayor. Pinaudnos ko ni ti travel agency ti kasapulan bingag bakasyon ni Amerika kan Monik. Kasta ka di. Nasa ukanyak ni Monique, katinala na pa iti address mi ijay. San nga ta na sa isaya at ti agundaway tapno pagasawaan tandag iti anak tamiga. Mapal
Halin man. Saan ko ngay bayin ngay baga? Agayat law na iti anak ko, iti anak mo. Katkas naganak. Nupay na alas na babae iti anak ko. Ngam saan ko akayat nagliday iti kakaisuna ng anak ko, amiga. Kat no ti panagasawa na kan Jonas ti makaparagsak kan kuana. Umanugod aglat na. Oray siya, Mayor. Adayo akay kayat ko ni Monique. Ngam tibay sa lang nga katulong. Ngam! Ti parikot kat sana kayat ni Jonas ti anak ko. Doon tayo ni di Amerika, ipamuspusan tayo ti Amit. Saan ko naparikot? Nga mga nagparang tumot lang na niya katulong. Kat ituloy na ti relasyon da. Sige, sige. Basta muna kayo ni Jai, Mayor. Wan, amiga. Ngam mamumat. Sana ka makapagbayagi niya'y. Tada responsibilidad ko dito'y. Namok na ita. Ken masangwanan ti eleksyon. Ang mga nuday tantugid di ti pangtiraan kanyak na kiti makalaban ko. Siyakto, di ba kamuti na ita? Nas kinatapalan tayo di kwarta na kiti makalaban mo. Tapdawan mang kalaban kan ka. Aramidin ta, ano ka sa pulan? Sige, sige. Agyaman na kiti suporta, amiga. Saan ka ngagdanag? Abalayan. Uwan na pala yan. Sige, kasabay nga ron. Bye. Magustuak na niya ngayong baga ni Dunya Candida. Sana dakas no suportaran nagladda. Di pa iso ang magsay iti kwarta. Sa nino ti papanan tayo, madam? Ijay syudad. Pasikasok lang ti papeles ko ama pa na di Amerika. Nusa, patuloyin nyo ang bakasyon. Wan, adala kasi kasuk. So ada kayo ti baka mo dito ibayat ti kawan ko. Awan parikot, madam. Nada sumanglad na kargamento, siguraduhin nyo nga awan bulilyaso. Awan, madam. Oh, agtalaga ka na kayo dawal. Kat, saan kay pumalpak? Awan parikot, madam. Amuda kami maten. Sige. Ngamasak baya mapanak, awagak pa iti supplier ko iti droga. Uray ka diti may parit nga agas. Sarad kanyo talagan, madam. Wan, dakal gabi ti kwarta dita. Nagbiit ti bubak na. Awan nga ron, madam. Sada bali. Ada ti lokal siya bulab, ti gayem ko ang negosyante. Saan tayo ang makapagigidani, ha? Sana bali, Papa. Tinapatag makapagkita kami kini Jonas si Jai. Kasakbay nga agsubli dito'y Pilipinas, may patungpal konti plano. Tapno saan na makalapsot kanya. Ibabamla at talagang tinignidad mo. Gapoy di panggabong aramidan, iha. Awan kanyak dita, Papa. Tinaskan matnag ni Jonas kada kiti dakulap ko. No, saan ka nga nga patpatgan? Kanyak ka nga gliday ka. Saan ko? Ngay palubos, ngay babamla unay ti dignidad ti pamilya tayo. Saan nyo na panunutin dayta? Total, ni Tita Candida. Kan, na kayo lang, mati makamoy ti talaga ang mapasama. Oh, Monique. Kat aramid at ti amin, tapno maayat naktumatlaan ni Jonas. Saan ko apagarupan? Ang dapay lagayang papawin no? Si bibiyag payla ang ti papa ni Madam Candida. Umay ka no, agyan dito eh. Ang tawag ko. Saan local number? Hey, amangan mo ni Jonas. Hello? Sino da ka di, Apo? Tonya, kumusta? Ay, si Kamot Kayan, senyorito. Kumusta kayo, tita? Nasaya at senyorito. Si Kamot tita. Awan parikot, Tonyang. At work ko dito eh. Wow! Hey,
senyorita, oh. Ni Mami. Kumusta mat? Saan ko pa yan naawagan? Nasaya at madlata, senyorito. Iba ka nga ta, plano natin mapanidya Amerika? Wen gayam to niyan. Saan ka dilat kimun kontak ni Eloisa kan ka? Ay, imawag kat nakasaritak, senyorito. Ha? Kasta ka di? Kumusta da ka no kinaamay pe? Nasaya at nakanumat. Kan naibagak apin manaw kan ditoy. Anya? Kat sipod edi, saan mo ito nga mauawag? Anya? Naputad mo tan. Umawag pa ni Jonas. Anya nga tatirik na ita. Talaga nga ta? Asaan dan nga agkita pa ken Eloisa? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.